nabardekan ay ket maturukan han nga aglalaok drang-drang tsatam. Timet pagmayatan maibagam di marikiriknam nga ay ayatem isuna. No nabardekan ay ket maturukan han nga aglalaok drang-drang kolam. Itimet pagmadyan no sinong bata na ikem nagayam ni bebe na naspak. No nabardekan ay ket maturukan han nga aglalaok drang-drang tsatam. Timet pagmayatan maibagam di marikiriknam nga ay ayatem isunam. No nabardekan ay ket maturukan han nga aglalaok drang-drang kolam. Itemet pagmadyan no sinong bata na ikem nagayam ni bebe na naspak.